دم باش خوندکارین هێژا شخوا دوانەya me ya borî de em li ser wêcevanekî nabûdeng axivîn ew jî Nûreddînê Birîvkanî bû. Şixwe îro jî wek li ser da pêşî xuya ye em ê îro taybet li ser wêcevanekî din biaxivin ku ew jî stêrek di asîmanê wêjeya Kurdî de ye û rolek baş bîstiye di aliyê wêjeya Kurdî de di aliyê rewşenbîriya Kurdî de. Pertewbekê hekarî kî ye? Ka em bi hev re wînan nas bikin. Şixwe pertewbekê hekarî navê wî rast Mustefa Xan e û ji malbateke rewşenbîr e. Yani malbata wî jî bi piraniyê wana rewşenbîrin. Şixwe em bêjin kurê Mîrê Hekarî jî Mîrê Hekarî ew dibêje di wê demê de kesê ku mîr bû an jî axa bû an jî kesê wek dibêje mezin bû zarokê xwe zarokê wana perwerdeyê taybet di derbas dibûn wek dibêje perwerda bilind didîtin ji ber wilo em bala xwe bidin giştî heger em lîkolîn bikin kesê ku perwerde dîtine û kesê ku rewşenbîr di wê demê de giş ji wê yani piraniyê wana ji wê çîna a serdestin em bêjin an jî mîrekin an jî axene an jî kesê wilo ne. Di sala hezar û hefsed û heftê û heftan de şixwe li Colemergê jî dayîk bûyî Colemergê ew jî bajarek li Bakurê Kurdistanê ye. û sala hezar û heşsed û çil û yekê de şixwe jiyana xwe ji dest daye û li Colemergê jî hatiye veşartin. Em bala xwe bidin êdê. Di dibistanê Mîrnişîna de xwendiye. Dibistanê Mîrnişîn şixwe ew dibistan wek dibêje ji hêla mîrekê Kurd ve hatibû vekirin ew dihatin vekirin. Wek me di ders diwaneya borî jî digot wek hicreyê feqqa hebûn dibistanê olîne kesê wek van mîrekê hanê çi dikirin dibistanê taybet vedikirin û ew kes li wê de perwerde didîtin. Şixwe wek dibêje pertewbekê hekarî dîwana xwe ya helbestan di sala hezar û heşsed û duan de nivîsandiye. Şixwe wek Sadiq Behdînan Amedî çi dibêje dibê dîwana pertewbekê ay ku dîwana pertewbekê xwe berhev kiriye ew jî lîkolînvanek Kurd e. Berhev kiriye û dîsa bi tîpê erebî di sala hezar û nehsed û heftê û heştan de li Bexdayê çap kiriye. Yani dibêje di wê demê de şixwe ev sed sala vê dawiyê ye. Ew berhemîna dîsî çi kiriye? Anî û wergerandiye an jî dîsî tîpê erebî êgo bi zimanê Kurdî tîpê erebî dîsî nivîsandî û li Bexdayê wek dibêje çap kiriye. Şixwe cara dawî ji Zeynel Abidîn biborin Zeynel Abidîn zinar jî ew jî lîkolînvanek e. Dîwana wî wergerandiye û bi elfebaya latînî jî nivîsandiye. Yani Zeynel Abidîn zinar ew jî lîkolînvanek e li ser edebiyatê Kurdî an jî wêjeya Kurdî dixebite. Çi kiriye me got Sadiq Behdînî çi kiriye ziman ew berhemê pertewbekê hekarî bi zimanê erebî nivîsandiye. Lê Zeynel Abidîn çi kiriye ca ew kiriyek latîniya got em îro pê dixwînin ew tîpê latînî êgo Celadet Bedirxan wek dibêje amade kiribû. Bi elfebaya latînî wek dibêje nivîsandine. Di sala hezar û nehsed û heştê û nihan de şixwe li Almanyayê jî ji aliyê weşanxaneya rewşen ve hatine weşandin. Şixwe weşanxane ew jî li Almanyayê a rewşen li wê de wek dibêjî çap kiriye û hatiye weşandin hatiye belavkirin. Şixwe me got pertewbek bi melayê Cezîrî bandor bûye. Yani bi rêbazê melayê Cezîrî bi helbestî na pê bandor bûye wek rêbazî wî jî dide diyar kirin. Şixwe ji ber vê yekê jî helbestên xwe rêbazên melayê Cezîrî bikaranîne û
و پرانیا ناوروکا هلبستین پرتوبک جی اوینی و دلدارینه يعني بالا خو بدنيدي يعني افيني ودلداري gelekî mijûl bûye hin helbestên wî yên dildarî mîna helbestan melayê cizîrî ne yani eger em dabaş bikin em nîqaş bikin em wa hevrû bikin meselen helbestê melayê cizîrî û pertewbekê hekarî yani rêbaz dike yani me got wê jevanekî bandor dibe helbest jî pertewbekê hekarî ji melayê cizîrî bandor bûye û rêbazê nîvsandina helbesta êgo melayê cizîrî nivîsandiye bandoriya herî mezin li ser pertewbekê hekarî kiriye. Ji xwe di dîwana helbestan de hem hezrê evînî û hem jî çînatiya dewlemend û belengaza jî dabaş kiriye. Yani kesê dewlemend û kesê ew çîna got feqîr in di wir jî de wek dibêjî nîqaş kirî ji ber got di nava gelê Kurd de wek mîrek hebûn, mîrê Kurda hebûn, axe hebûn, beg hebûn. Me got kesê got beg û axe bûn zarokê wana xwendina bilind dikirin, dibistanê taybet xwendin. Ama kesê got feqîr bû û belengaz bû wek dibêje heta derfetê xwendinê bi dest nediket got karibin wek dibêje xwendina xwe bike ji ber vê jî pertewbekê hekarî li ser vê xalê baş sekiniye. Ji xwe li gorî Sadiq Behedînî çi dibêje? Dibe du dîwanên pertewbekê hekarî hene. Ew jî Şah Pertew Hekarî Abbas e û dîwana pertew ya rast e. Yani di vir de di dîwanî hene wek dibêje êgo nivîsandine. Di dîwana pertewbek ya rast de 174 serenav û 1758 malik hene. Hala xwe bidinêdê 1758 malik ê helbestê hene. Yani wek malika. Di malikê de pertew jî evîndara xwe re wiha gotiye. Yekan binerin bê çi yer dibêje. Dibe ecêb letîfe cindiye, ezman nizanim Kurdiye. Ah ji eşqan niye, mestim ji xemra la yezal. Ji xwe di vir de li ser evîna xwe vê malikê dibêje em ê ana dûr lê vegerin. Ka em li vir jî binerin helbesta feqîran. Ji xwe li vir jî bala xwe daye berê gel daye aliyê feqîra yani. Mesela me got diçîn di wê navberê de hene çîna serdest wek axe, wek mîrê Kurda, wek kesê maldar û astbilind ew cihê wa bilind bû û li alîkî dî jî ji xwe çînek feqîr heye û hejar hene wek dibêje belengaz jî pirin. Ji xwe li vir jî çi dibêje? Dibe wê ji xizaman got medîtin şuhmet koma teter fitne peyda bûn ji her yek goşiyê 300,000 eskerê Tirkan û mestan bûn ji etrafa diyar waye ber heqlê feqîra kî dikeve hawar nîne esla melceyek çû saye zülfa iqab. Ji xwe di vir de bala gel dikişîne ser çi? Ji xwe em wateyê peyva jî binerin em ê vegerin helbestê jî şîrove bikin. Wateyên peyva jî ji xwe xezm an jî xezm mirov in. Yani dema dilcîk dibe xizmê me an jî mirovê me yani wek mirov tê diyar kirin ev jî devokek Kurdî ye. Mest jî ew jî peyvek Kurdî ye resenê mest serxweş yani kesê got meyê vedixwe û wek dibêje serxweş dikeve. Keve an jî kettin yani keve wek kettin di helbestê de kar aniye yani wek kettinê dayê diyar kirin ew xwe keve kettine. Ji xwe cûz jî baş e û parçe ye. Beş e an jî perçe ye. Yani cûz bi cûz dibe perçe perçe. Şuhmet hejmarek e mezin. Yani me got çawa dibêje enû eskerê tetar bi şuhmet hejmarek pir mezin yani diyar kirin. Ji xwe etraf jî kêlek in ew etraf dibêje etrafan diyar bûn. Yani ji terefan ji kêlekan ew eskerê artêşa tetara hêdî hêdî diyar kirin. Ji xwe melce cihê bi ewle ye.
ملجأ يعني بيفك عربية وك ملجأ جيتي ديار كرن جبرجو مجود جبرجو دبستاني أولي بهرورده دستاندن براني باندورا أولا إسلامي مجود جبرجو أولا إسلامي زماني عربي بو زماني قرآني بو زماني عربي وك فرمي وك يكيد هات ناس كرن أو هات بجراندن جبرويجي براني بيفي عربي أم دناف وجهها خدت بينن جبرويجي ملجأ وك جهة كي بأولاد ديار كريه زلفة عقاب أو جي زلفة رشة يعني عقاب بيفك هلبت نكردية لي تخوازش ديار بك زلفين أبين دار أخا وزلفين رش تيده ديار بك كامل برسين الخاندن يجيب نرن دبيجي في مالك الجير شيروفا بك باشا دبي عجب لطيفة جندية عزمان نزانه كردية ولا خبتي دي بيش دبيجي يعني د كردي دشخوا عجب لطيفة بيفك عربي شخوا أو كسا خوشك كسا قولوا تم دبلكن وروي وينا وقود بيجي باكي يعني دبرد جير دبيجن لطيفة يعني كسا كي يقولوا نرم به وهستيار به شخوا جندي جي د كردي ده او کسا گو وقت بیجی خوشیک به شهر تابه کسا زار شیرین به جرد بیجن فلان کس جندیه ات بیوا جندی تقلك هلبس مجد درباس بويه ليه وكيد بهنو جهاتي دبيجي ازمان نزانه كرديه يعني دبرد قالا تشت كش قالا زمان دكه دبي زماني وينا يعني نو كردات اخره ليه اما بخوا زماني نا شيرينه وخوشه لي زمانينا بأصل كردية آگه جو عشقان نیه يعني آگه شود برده دبي هاي ويناش خوش أبيني تنية هاي ويناش أبين داري تنية هاي ويناش عشقي تنية دبي تشقيسي بالا خدامي أو جهل منك دبي آگه جو عشقان نیه شخو نیه كردي بشكش كردي باكر وبشكش جو كردي باشور وك نیه يعني تنية يعني فيها وايديات دبي آگه جو عشقان نيان دبي تآگاهية بنا تهاي بنا جو عشقا من تنية مستم جو خمرة لا يزال شخو مستم وك مروفكي جو بهش ببه مست بيفا كردي رسنة دبي جي مست بويه يعني سرخوش بويه جو خمرة لا يزال شخو لا يزال جي بيفك عربية خمر جي أو ددامي بريده چه دكرن تريبون انجي فيكيه ولو دخستن بيجن برميلا ان دخستن جيراده ودورده وقد بيجن دهشتن دمكي حيا قولوا باش تخمري او جرد قوتن خمر شو خمر في عربيه ودورده خمره لا يزال يعني خمره ابدي اغو تمي تيد سكران بمين يعني شو دورته لسر چد اخبه لسر ابينه اخبه مروفي جو ابين دار بشخوا تمي وكي مستاخد بينه وجاد بيجه مستم جي خمره لا يزال يعني وقوت ميه بخ وحياغو جيانا تهبت تتملو بهشبه وتسكرام كام هرن لفرصه دواجي منرن لغوري هلبستا فقيران هن هزري نتوي لجنب برتو چاواد بينن شو اوايا خالق باشه يعني سر داخله يعني چما قالوا برتو بك تفيغو لاي ميره يعني لاي ميري هكاري تفليغو مالباتك بقايه چما هزرينا چو يسر قال لي فقير وقال لي هجار دبردش خو برسيده قالوا جرك مروفي وجوان خدمتها كده به دبرد ديار دكه شكو ماغوت دماغو دبرد هلبستا داويد شكو مي انا بغير لبنرن چلو بالك شاندي سر فقيره يعني دبي تتار بجيش كيفر مزان هات لي كارو شافا فقيره چلو به يعني فقير وفقار والبر نگاه هر شخو برسا سياجي دبي سر جيانا برتوبك gelek nerin hatine gotin şo lîkolînê bikin û nerînan binivîsînin şo mijara lîkolînê xwendekarên hêja çi ye yani her dem
دما گمرو لیکولینا بکه هلبت آگاهی نه به مرو درد کردن و لجینا هن آگاهین هاتن و شارتن هلبت لیکولین برفره جرد فین گل واهری ما مرو لیکولینی وقت بیجه لسر نگا و مال به مال بگره کسی گو دوی هری مجیان دکن بهتر آگاهی ولسر پرتو بگه هکاری بین دیار کرن و بهتر امیل سر جیان آینا تشتنا بهتر ناس بکن جبر گو برهمی ویش گلک جیون دابونه نهاتن کوم کرن افروشا و جوانی ما کردا و جوانی کرد گشتی اب يعني قال لك برهمي كردي هاتن ونداكرن هاتن طالان كرن جبر فيجي جرك ام د مجاري ليكولين اخده ام باش ليكولين بكن باش كان بقرن دبي ويجي خزمان قو مديتن شهمتي كوميت تار يعني دبرد ولا خب ددي ويجي خزمان قو مديتن يعني خزم ما قوت مروفن او مروفي ويهريمينه مديتن يعني دبي مديت شاو كومي تتر شخو تتر او جي وقت بيجي قال لك ان توك جي بشي زماني اورال التاي انجي ياقوتستانيه جوي رهي داد كبج علي صحراء اسينه وبر ب روجلات وهاتي انجي بر بكردستان وهاتي ودرباسي كردستاني بونه وقال لك ايريش شي سر كردستاني انينه شكو فتنه پیدا بون جهريك دفرت دي بيدما اف ارتش هاني درباس بو شكو فتنه ودناف فيجي واكيد بلا بو وقد بيجي اف جواك يك جوشي 100,000 يعني هر چار پرچه ده شكو گوشه وقد بيجي اما انا ده مجاري بيركاري جيب كارتينه گوشه دما 4 قرجي كده هبه يعني هر چار قرجيا بون 100,000 هاتن يعني هر قرجي كده بي بحزاره كوميتتر ایریش کردن. ایجاد ورد دبیجه چه دبی عسکری توران و مستان بوم بجی اطرافان دیار. گلو توران کینه گرک امویجی باشه بزانن. شخص توران اوانا ترکی ایرو آنجی جون ترک آنجی عثمانی آنجی ام بدگرن ل ترکان بدگرن يعني ترک وقت به عسکری ترکان ترک بخانه يعني جماغولا جواني جودانه ترك او جيوك قال لي ايرو لكردستاني بشك جي وجود بيجي دا بشك كردستانا مزن كردستانا باكر داغر كرنه او ترك بخنه او جي بيجن تبي وانا يعني هاجر ام فجر المجاري ديروكي شكو ترك وك نتوا ترك يعني نج ديروك كدور هاتيه لفي جغرافيا هاني لفي خاكنيغاريه پیدا بويه يعني هاجر ام فجر د سردما اسلامي ده د سردما حضرت محمد وحطاد 6 صالي بشتي ويجي شو تشتك نافي قال لي ترك ليفرتنيه قال لي كردن قال لي اشورن قال لي ارمنن وقال لك قال لي دن قول في هرمي خديه في هرمي يعني خديه في جغرافياينه نوك ام تخوازن ام خو بدن پیش نا لي اما حقيقتها ديروكي هي شو نواري ما بيد بيجه كله گوها ديروكي ايگو هاتن اباكرن بيد بيجه شرو پفچينن گول هرمي چيبونه سرهدلاني كردا ام بيجن پیشیه کردا ایگول وی هرمی آنجی جیان کرنه وی ناگشی دیار بکن د مالکا دیجی چی دویجه دبی وای بر حال فقیران دیکه و هوار یعنی دویجه فقیر تشتک دست یوات تنیه yani tevligo birçine tevligo beje bindestin tevligo tişteki watineci بسر حالي واد إيريش وشر بفشونجي وكشتنجي بسر واد بي يعني تشتكي بنباش ناي تجراندن نينا أصلا ملجيك جوسيا زلفا عقاب يعني دبي ملجيك جيتنية ينكر ملجيك جيتنية جو أف هجار وأف فقير وفقار خبا بيجنيدي يعني خوندكاري نجاش خواه أم دفرد أم ما باش برتو بقي هكاري جي دا دیار کرن پرتو بگه کاری مگوت اوجی لهرما جور مرگیه هرما جور مرگیش خو گلک و جوان ابن بودن جور درکتنه او جغرافیا گو هم دبیجن او خاکنگاری گو هم دبیجن
gelek dibistan vebûn li wir gelek wêjevanê binabû deng got heta îro jî lîkolîn serwatiyê kirin di wir de peydabûne û em bêhêvî got di demê bê di bêtir lîkolîn servan wêjevana bibin û bêtir wêjeya me bêtir bêdiyar kirin û bê zelal kirin û em karibin ku asta wêjeya gelê Kurd bikînin astekê din. Ji xwe îro em digihên dawiya waneya xwe heya waneyek de hûn bimînin xêr û xweşî de.